na me follow up update kamela rodre loka ka kuine de kon dong chia na tamate chi woka Dak Kueth chala ria fan gan by a full information about Milan le rod gwami kana me very important along with me share chimala larie ko jang medan me tongo kon ke 2013 I will tell kon information it ri tammi chi kon lo ngai kon mum ni ke dial I believe go chimi che medan ya bele to go share go ni dial kon dong la share tin taban tri ke very dangerous ko kon but the more we know the better kenyam de ner yen we nuore ka chi me chanalat go along mi chung kon kel gen kula bom we nuore gan panchalari I will take on ke me chiro de la ko yut to me ja le rode re lo kana ke wur nan chale Dak Kueth on me de kular ye janen ne te kon ne la di yepan chi ga dil chup chi ga chup re lo ka dong chia video dien dong chia nen eno che joyo mi chi ga me cha la ko yut cha wala da kan ko yoy but ken ya menana bo kulo goro ba ye remind ke je ne ideality mi chi jiram mi moran lo ka bi ngai wo yoy la re ra ka yoy te ka under jube ni ke 2016 kan ne te ko ne cha nu ta ban shi ga ne te ko ne te ra ka nasar namo akel me tere akel mi goro wo bi ngai ken ya me dong aken ni be no conclusion ko go ne an Uror County it don't take under government Uror County take under government the so called government take under yani raira aka yoy yes dola nani chi anen dol jere raira aka yoy min chi to jenen na me jen operation e dane te Riëk Gai Kok min kola lariye chi me chala ye tiang e me chawal ka yut Dak Kueth cha contact lakin now I have more information even more dangerous na me che Dak Kueth rade na me jen operation e la lariye wo take tin man gar lo ko kon ka America me kola lariye yenware operation me obre minani chi bin gana ka yo ya walle take tin man gar kon ka America kula wo ye lara history method ke 1996 yenware di alta me goro wo bi angai ke 1996 melin yene wo re lo ko te kor wur mi chwala ma nyol ko be ko wurur goro wo history no me bielin ni go abere palefin te ke rin mra lar ke medan lo wo lo cha ya re ke raran la re de ni yelnyal kana pi ko ti gen pin ka din mi jel ke nyal me kwala lat ka kang medan wo re lo kana me la re de ni merkem la ri no la jel ke nyal but me che te me chi obete ko kortiri ke 1996 chi gara wurur kama nyal Kueth chi re lo krep ko gal lo ko chi bene ka lanken wa ba ko bene tin kan gar lo ko dial ke
na me minyama me goro bi anga yen wer ko ken ko la ta te mala lar ke history is repeating itself again me nyin kon ke jang ke 2013 me ad ne kon na te ke wur mi chala tun mi jen ke United States of Guam mi chawo ja commissioner me chawo te disagreement mi chi tuo ka ma dien ke na gare ayu me cha ayu ku fom ko gur ko ba wur mi chala marial ga lo ba kam kwar wur mo chwo ko pa jut chwe de ye te ko pa jut chwe wonu ajana bi ben ga de ka yoy antama is no more tama ja kro do pina ja kro do pina ka do bana ko ro do pit ke jenen ne di ala kon dong chia ne tama tiki ben ko uror pan ka ga uror min cha le ken ka jen jel ke wuri cha le Riek Gai Kok Riek Gai Kok ke yo to cher ga ma chala ra ga yorpin me che kula lel min kula dangerous che goro be wa army leaders di al ba kanang ba ka ko na ka ga ra kon ta ka America ba ka pel ke yo ba yo ba ka yorpin cha ga yo ku ni bi ko lor bor dong te mi chinen mi che gor wa no mo a won ta mara mi che ke wur mi chala Khor ba ye yene re kon ta United ngai yo wo der ntame dong te gra mi dong te gra mi bit jenna antame cha gar cha ka implicated Riek Gai ko che kwar wa am lo ka dia le ga shol a wo bi ko wo bor a ken team me ken ne ben cha accept a wur mi chala Reath la kwar county wurur cha wo ntame ja bor ka ne dam badek ban me gor Riek Gai ko chi Riek Gai ko ko jo yen jin ko jin gar bo le do ma ka ko be ka dol mi chala marial fall ka lanken bia ben la team cha yo cha ga yorpin cha rinal cha real ka bia ben bor de ko kulo ben kel ke team e chi ben pan me chi ga roi ka kwor Wyoming min te ka Uror County cha ka jona ne gen mi chi kor kula to ba kula wodi ba kula woni ka bor di ka gan agan kwor gwa me ka medan metina ka me ken mal ben ana rana yu ma bakula wo boro la ranuka ka chi na yi already a cha yi ayu cha ka tong mi ka eri ata tin me da na eri adunga yu cha jo ye inta me jinna biben cha yo cha ka European gar America ko yo to bia ba collect krama nan ko yo to European Khor ba ye chejen Khor ba ye cha ro pa na je gwame cha yo telephone cha kurti wal ti dial to gol ga ya ku bani Khor ajin Khor ka ngadam maloro ka dorano tem ngitin amani me chi Khor ba ye changa jo galuga en ngai je won tem o te kori gan te bi jo te ka ngadam maloro de ama kun nei te roye chang ne roye kene roye cheche amen changa jo gan tem changa jo gar yo le tu gol ku yo ne dan te bor tu den kula Khor ka wurur an tem yen gar kon te ka yu an tem cha an tem gar tin kon la Khor wa ami ka kobe ko low tel ka Khor ke la Khor wa ami na meran kobe na meran gurur ka kan la Khor wa ami ka nyirol par ke yir ke ngar dang dog dia te ram dini jen ka ngak so what happened now chi gar da ran kobe kan ran nyirol you look lakin Khor ba yo ko gar fu yu go yen we abor min bianga yen gar kon to United States and teme pai ra tu cha yo da ka bor teme cha tira ko on ko je wote bor ra ma chi gar ben ba Dak Kueth ba ben ko ka yo te mi ngi tin jira sira wa na me cha dul kholo cha ko dul ka garra to Khor ba ye chele na la
ni ngene ma ta bor nta ma ta bor ko wona ne e ki Khor Bayak yo ite yo ba je ke la yo lo ka America e jini liebe bor ke jore tama ti bor rama joji tini bor tama a Khor Bayak ke wa ke jo okay and then you got yo ga lanken gare ala la Khor wa am mi di ka Uror County kana Khor wa am mi di ka ko gar me le rode me te ma ngai tin ki kana confirm ka ki kana la yes ni ko non tama cha na jo ra shi ne right pan kene jo yene bia ben por ta yo ko ne baba ja gara America kine ku jo na ka jin ma de na lawo ja ka yo ne boro de kwa ka le ja la yo kume ke ka yo law community ke ka yo nguka amma ne ma sha dunin kula da wo temme me la la ye yenwori again exactly ne ma chitwo ke yenwori kon ta ka America yenwori kon ta ka Australia me dan cha la ye du Riek Gai ko me ba dor be destroy a shoy la ye manu wo kan kwa loka tin la kwa law community ka America ramo me dan me to dung na ter me chai kam yo kan ta me chala be joy wo ne chai jo te riam ya be re lo kana ngai ni wo ramo chi randu gare jen exactly me nan chi to on men teme chi jen but man kula the reality and dole me chale Reath che joy wo ramo chai implicated and ne kon tere ka Yuai but min go atin jenen medan metina kor ne te kon te ku ayu te garbi chala ma ku shoden me la Khor wa ami kana kana dol de dien mi chala gargon gargon Paul gwal gar toro ka Khor wa ami tin ka ku urur ke area ke liun kula dung urur ke liu me la dung mi chi more ra ka Yuai chi yen wur ko kien mu wi awli wo wuri chala ra tut kana Khor Bayak tin cha le Riek Gai Kok e dong cha lo dia le cha ko no yen chi woni jen kana dam ba de koro en gara chala ra tut de me la Khor urur an ta me cha yo yen pin medan me gor Riek Gai Kok jenen mi che ga chu nang ne an gar boli de me la Khor ko be ka chara ma ta ga nyiro le de ga chu ben kel ke timenan but ko chi plan ma che pel la timenan chu ko ben ta men be wuri chale Dak Kueth gora wo be ben kok che chu jo in ta me wo chi woni jen dole me chale re do kana dam be de kan krodien like what I confirm nay dam be de kan krodien akan chi wo ke jen ta me ja bor ta me right corner ka wo cha implicated ke mi cher na mo mi win yo to kon wo wonen ka Dak Kueth chi mo right kan gar kon a cha ngwang a cha a chi ngwang a cha ko men chin manu wo I ko lo dial I jene da ne be ke bur ko wa ni ken cha ko gui gar chi gai galwa mi chi chi barol nan gar chi gai galwa me la wo ko lo dial I ka kon ne pizza I jene cha ne ke chi le me be ke but ka kan te ko ne ku le le tin tin kai ni ke ko ni cha yu nen I kon ne bol me but tara ka kan ko na kan garo di ne ke but men belar ye yen wor dial what I know so far jene ka ken gar toro ken korodien Lou Nuer ngode kel gar ko be la Khor wa mi di teme ma roi kon teme ja ka lanken ken Khor wa mi mi la dung nyiral an teme ko wo cha ngai wo wuri chala ya tude cha implicated ken ne dam badek ti jel ga kel an teme wuri ma chala ma chode ma de diene me kula le ke li wal me te ke area dung ayu atama cha chol antama ke area dung Yuai tama ja jel dor chol pul chol antama we ka lanken ko be gar wa ami ba decision ba ona ken dial in the name of Lou Nuer a himo wo ne ramana ne cha implicated Riek Gai Kok gwana we yen wer biya take full information about this
ko wo ni walle mi gwa roi na cha la de Dak Kueth ke roi na dong cha la de gar dial kon ke ne dial kon dong chi dol ko wat ati kon I mean ka Yuai dong der ada den der lo de wijas de ngai ni wo mi cha ma de lo dial but the reality chi me kwa na pa na ze ajen na guru wo bi ngai no mo re re ka Yuai cha ne dial kon ya ko rol ti ku ko ngu le ro dum yes and Dak Kueth ajen pu ajen chi anen chi ra ma de den ajen la ru ne ajen chi rai ne tok de e me kiri ne ne telephone mana ni me kiri lim che de glier wogen agar an bol mel ko run chablo wen ne rai me illa de galuk me kiri ne an message de ba gwa matot ba play ko run chabo la ro rai me la de galuk la de Dak Kueth but based on implication and I know ka kanay de kono dong charo implicate ka ken toro a chito ne dia video di na nan wa jitin okay genen linga na me jaro ide manan Dak Kueth again hani chianen chelar kurtele ko roi me jaro chanu Dak Kueth kurtele tin maltin ajaro chalar je Riëk Gai Kɔk kula wogen chimela larje yemedan yenuore han confident again kula goro wogen mite minungi ye benung ni ye exactly a wo ngaka na chin ball Dak Kueth mo rayen tame chero kel kalaudian kanay di kon tere da ka wat I mean tere da ka Yuai chenyin ka chako kolak nay te kon te ka under kumani wal chejen go awonde me goro wo bi ngay go kan kor wa am me kwala la de ken a wuri chala da tut ana chaw borum tame jele nay dam de ken korodien chejen na me goro wo ba la riye ko tame mi chiran ti kon mi chaka wonen de ran chu ngay no dong ka lo dia no na me goro wo bi ngay go on men kula dangerous yemen chalan menan kan me ba tara jeni me bo ba tame ka America me che joy wo kurba ye ko kurba ye tame te me gwa mi chelel te ga ti ko kin ti le ne go kon gar lo ke ti chen boltin ti te ne di ko mi lead kamen gwa antem me chi chue de joy ma baruno me bi wo ba ko kon ka America ne wale biti di albara wel kama bare lo ko antem ma chati di al ngai antem chi ku joy wo a chi chue ken joy na a wo ngaka na nga bara wel gan ya me cha lar dumi lonu wo ba record nin lonu wo de ba record kor wayami min te ka lanken gar mi chala marial pol nang chude chala marial fol roi nani chalan minan roi mi ajana kola la di gan kirge min cha kula confirm ajana chere to jojin ajira to not chala nasere here curb day wuri chala torgile me chi liu akwar waya mi chi kon jin ma de he lara go de kula boro de kula bor ko wodi ka torgile me ku nasar la kaf akwar waya mi chi mata kon ren lawoti genera manan te widien chi mete tor te wigan kir ona tema en chebo bo neme ajarwai chalat manan ren tirino ka ye yenuare ko Dak Kueth saban ngai je wo kwa impulke ni je chebla 100% tema wo rami chakok pulle ko la wo Riëk Gai Kɔk chi melare ye medan yenuare
tekɛ rin mi la lara gwame te lo ti de ga karare ne e wogen I know too much ka bene be Riek Gai Kok yen wore ko te kon I mean yellow ko te kon de kula da kai nyal ke I know too much Riek Gai Kok che doran che kok ka chi mi la roi kon ba yen gar lo ko te kal kal la chol yen ka kwi ko yen gar lo ko dial te la chol yen ka kwi Riek Gai Kok ne tiang te ram chi ne roi Riek Gai Kok che doran che kon wo riem che per time che wo riem te ram ken mi chungu ku ri ma nya go me gulo bok 1998 la ngai ni wo chi Riek Gai Kok che bok nei jiramo me roi kon tiang dong ti gwi nteme ajara ya lar jinu ka jara ya le de ba che go wo chi cha ro dan kon ben pan achang ye chu du che bla lar ka kan ni Riek Gai Kok to kon ngai kon ke akan wo pele re lo kan nteme on ko la wo ye lo ko United States ye lo ka Australia mi te ka lo amya wona mo ka ye ka Australia ye ne real de char je nteme ngai ye ka yen more than 300 ko wogen mi la jo ye char je lo ro kon te ka Australia ngai ye wo te ka kwar daro te ka garwe dwan ka te ka Simon Yue dang yen nuore kon te ka United States gar daro mi yara mat kur ba ye ka US ko kur ba ye nteme cha bla accuse ni cha accuse ni chi chode japal chi Reath to che confirm agora mer le kel Riek Gai Kok ni nteme yo lo ka tun kon cha dol ka US tin dong mete kariya mete re lo ka be ga lo ka bar lo ka nteme che jo yo ken ko lo yu tong mi yene re kon te ka Australia ngai Simon Yue dang la na tin kon la gore cher mi ra mi chun kel ga nuari kan ko la kwini doli shala garwe gol doin yen gar te ka Canada I know balgar ke jaram la kwor ke ye na meje implication na na chiko na goro community dan yen ne de kon te ka yen ne de kon te ra kula won bu choran pelrun hima yukur ba ye chode felo midero mat kalyan wor medan on especially she yene de kon te ka Australia mi kan gara mi char mat ka kon lat ke nuori kwanu go bana ka ngai go ngad kon gar kumu wana ngai go ngad kon nuori mo ngat rei dano abana ka lon ka identify kare ten bi kon le nadin be chute ka wai mi tia me bana me bana ka ngai go ngat rei dano ngala yin mi rei dano ngalel nguo chentame me chalar ye ke dung Riek Gai Kok yen nuori dial akan consequence ken tiri on che kugwa now chane ngai go rei loka anga chunkel ke jam now chane ngai go nga chunkel ke jaka America mo mateme bilo le naru no mateme bi nuori dial naru no bana ngai go nga kana nga chane ngai go ma kwai tu ka ngada ka yot chejen and pizza de nongre lo kama ka wa mi yen kana ka jubo hani ba ko lar kon ko la wogen ka kan information ni akan tungor wo banu yen tire ko gen medan me to tiri ni changa changa cha Gai Kok cha kwan changa wo bere mu di beno ko la wo one by one chen ta me che chu joy wo wa ya mi kelu chenang ne ba de kan kro di wa ya mi lo ka ne 1000 ne ba de mi kan ba ko lo no ko re lo ka to ne ba ne la gui kel ka Dak Kueth mi bi Dak Kueth mat ke fi ko la wo chi mi la ladde the more we know the better gan ka kan kon no yen tri alloy dun chi bu per yen wor dial bi ngai no min cha Dak Kueth cha nen dong cha lo dial cha ka nang Riek Gai Kok no na me jen information na la ri
be bo ba ko kon ka America kon e dial ta ka America banatin dial kon lat Canadian to shit wo word to ma all this information ma cha ka ngaya banaka be share kula wo jen gwa lar yene me ana message me here kwa ni kondial karun mi jilo amete ka United States Khor Bayak ajikwe answer angani worun kira mo ke jike mi jilo amete ka United States of America ngani o Khor Bayak Riëk Gai Kɔk yo walle ko kon pu bana da ni rodan shabi jo jin Khor Bayak Chuil taba ni che ko ntama che jen krade che melar ye che na me yen wori che won ge jen me wo dung Riëk Gai Kɔk me be te ka tin wan be ya kan tri ko la wo mi che jin lo am Riëk Gai Kɔk ke United States on ka from tomorrow more of the community gola mi mo ma te Khor Bayak tin gan ko yam ma te ka US ma te ka Australia ka yer dang kan gar ko ken an ko ma te ka Canada ka balgar ke ko la wo te ka mi le ro da ka lang ken na mi an commissioner e ci jien pan George wo an ta ma te ka ne di kwa implicated commissioner e cha wo gar lang ken ngai kon wo lang ke ram ka bia ga tolche tama ma charo ga na ka lang ke ne Riëk Gai Kɔk wo te ka mele ba we know ko la wo we lo ga jatin chi mala lar je ye wo confident tiri ke kan ko na ban pe tin wori gwa ta tin e wader tama ta ro ko wor but the chi ka mala lar ye ni won the more we know the better gan chi mala lar je ye mo gan rami very well connected and information malroda ni bol melen tame roi mi achelin tiang ne ka ma chude ka ma de kan chegde ka man tude no kula an che self care foinde te roi mi elin ke te roi te abi chinga la roi bum tiang liem no mobile to on dor self care kula wo ka man an tele information tin tingwan am banale jeno walle ke chemde din te mi cha lara mi chiro de lat pan ke me chi accident e dan me cha wotwo chi self care kana nyaade min kula chi bol mel dio ye te ke mi chi to ke mi cha ngai won me do ngwa wo ke je roi ma cha lara and I'm take a really good information about it. But ko tell more detail ko min la da makel do la gwan we cha confirm kan idaro. Ma bete me bang isin more balari. Ko la won tama pe kon ko manan la roda ke dun Dak Kueth. Che me chara yadan me chala ke dun makoy. Me keni ni share message me share ko group nu kon dial ko me kere follow me ko bitri bi ko la lengi. Tri ke kana kon go ro balari entiane. I mean, where it got out in it, Kay Changder got it in it. I know, kwete mal.